agere ubujyane ku rugo reko ubujyane ku rugo hati gospel itwe tukubasa kutambuza gospel twine manago kwiyaho watwesere akatwereza talent ejo ni wari kutambuza music yes. My question is abeshongozi basacura ngo abeshongozi bense ko kuwabeta kuri hano basanga bari kutaka ngo kikono cyabe kikono imukuno mu gospel cyashyireyo cyane kikono ndeke motoka motoka kaniye kikono kaniyegere kikono abato babacigamire ngo so nakigamo mu rumo rwabese wakigamo mu rwabese wamuzabuza atutazo mu rwabi yawe kakabura hamwe bwo mwaka kumanya abo ko atanareta concert ngagiteka nkambarara to expecting umuntu wa bunyaruguru mwe kwizambarara no te expecting ngo warukungira ngo atembaze mbarara konko warukungira music naza kutera rodi terenka hajihurire ala nyowe nimbandi ya target yo ngo abantu bahurire music ba bikirize Yesu ngumuzi no we kegendo mukasindikiyini cyari kwenda kukore atunasa kubana plan ngo tininte kwa kwesimba umwagogo kandi we namanyango kwezo kurukwiza mbakuzike biroma 20 ibyo kwa mshanzo no kwa nozi zoberyo torare ngo kasakorenga so hati wachukuru no kure ngo ino businjo inamagara kandi cyo hono kora hati cha tensioni ebyanyencha kare uberekere ruhanga akasinje no chibozi ywerebe chibozi urre chibozi shitama mashwe kwa kutebeza chibozi urre chibozi Yes, right. Arufite bari Inkore Media TV MC Masheko ngo mazina. Program ne kibozi ngaburije ari Inkore Media TV kandi nituba turuho turukwetorora turukuzabura hamwe turukuzokuna nuko shonda zona. Tubantu kwata hingi umuri wa politician ombeshongozi kandi tagaraka twaritero mbyemzano nahandi ho nantubantu kwatayo. So mwebere kwekumira ari Inkore Media TV. Program eje abarufite kamusente nibabeta aba Isima shopping center kandi abona abantu bateka musente tugarika tugira abanywana bitu munonga aba the chill sport abo bashangwa kikagata ibintu mwanya murungi kandi abo amazima wabakira norya onywa oshemerwa obasa kwa notungo buraro burungi so erizoba twajyangureka twase kuba turondaho omweshongozo wa gospel orukumanywa nka Jackie Bwemi turya abinje mbasa kujya ngutirinka hi twagikorra nka hi turinka eze shatro bushenyi ahibar kweta bwera nyanje Wano mangora shomira hobwera nyanji ningashi orizi hobwera nyanji today twabasharaho reka tumakira banzera muse bafite bari Inkore Media TV sigara tubase kuba natugumiza muntu yengere twakwakira ramuse bafite bari Inkore Media TV bo bari munonga mashweko MC original yes abari kutureba izina niraka nubanyeta Jackie Bwemi Mugabe kandi nimbakoraho nimbaramusya mwe bari munonge murukora mwe barukumbereraho mwe barukunsupportinga music mwe barukwikiriza Yesu Kristo nko mujeno wanyu zimazima nimbakira mu program eji kandi reka tube hamwe okay we bari munonga kandi we bare kubayo nakana ari aweza ninungi ubureberezi nareba barije munonga aro ruwadini kimashe ndi mukuru style uri mukuru style yagomezamo noma Catholic sineceshongo ncegera ngo icyo ceshongo tinga cengaga ncyura mu Catholic ngo ninye danze bwera nyanji Ninye danze bwera nyanji niyo bwera nyanji Dambure na Yesu bwera nyanji nakizuka so eji niyo bwera nyanji eji niyo bakubona ibintu bijeho Yesu no mwineje so mwe bari kwijara ubwera nyanji yeji Jackie industry ne tambureta industry ya gospel teine shonga haza competition imwe nkiwe ne uhurane kutambuzeta because aha nindeba imankimo ko mu gospel muri abeshongozi bingi abarenga ibyo turukurira nkabari ya competition one oreba Jackie Bwemi Keto Mukiza Nora Nankunda Lilian Best Emere
Peace Mbabazi mwena murumuti bona batuwe competition ejiwe ne kagere ubuyare kurogore ubuyare kurogore hati gospel itwe tukubasa kutambuza gospel twine manago kwiyaho watwesere akatwereza talent ejo ni wari kutambuza music yes koko wayikirize Yesu Kristo oworu kweshongorera oworu kwereza hatuwe ni wari kutambuza music yawe kandi omuriwe nobotine competition ejo numubwisi nobwinaze so wari umuntu aryo mu gospel aine competition eje numwitimo obwinaze nobwisi obe no manyangogwe arya aha gospel ariho kubuzo mu gospel no kugeza harubazo konga ukagumanona so atogwe nata kumanya uwakwereza nyabata kumanya warukwereza konko wari kubano hereza ati kinko kwakwesha okwakwesima amashweko azankaza kukweshongorera hata naza nayishongore cyeshongoro nkakikwa yuwo mukama wacho niwe rukiteka mama nukurenga cyazo mbantu babo kwenda kigere kita abahindu kwenda ngo kize konkati nyonyo umweshongozo wacu kweshongoro garuka nkakikura tara kukiteka muki kuteka mamani so noteka mamani ogerehi wako mahasigara ruhanga korebye ahabwo ko bekeshongore cyaba kiri mu message erukwiriza abantu baruhanga erukumuriza erukuhabura orukuchurana kisindi kiramutahiwe oriya kisindi kiramutahiwe oriya kisindi cyamutahiwe amana go rukutamu no kugira ngo cyeshongore cyo kitambore kikaha abantu binja baryokwe aba binena kuno busasi aho takahika aho tarakubasa kwika kinke cyubahumurize cyubagarize mwamani cyubagarize mwamasiko okay Jackie amo satura industry ningashi imwe nkaba gospel muri kweta beshongozi bensi by the tinga chenga geshonga chimuri kubeta bensi tinga chenga geshonga aba chimuri kubeta bensi kumuzaga muraje tatu nora akabara beshongozi bensi boko barukora already nindeba nimweshongora umunsi ati nyamuzi ngo muri yabiguru ati abeshongoza bensi abona beshongoza barkweshongora music etari mu Yesu neyegesa konka yo teri mu Yesu teri mu byedini negamba habyensi omuntu ko shimukuturo munsi omuntu ko kundana mutayiwe byaravu behangere mwene naye ino muringo gwera umukonkera kugamba habyensi then yo gospel neru kugamba habyiguru so kugamba habyensi niyo ntane sero neyo kugamba habyiguru kumanyisa ngo abantu no bitakuzo munsi tukarya tukanywa ariyo muheru gitiyonz tiho turukoma. My question is abeshongozi basacura ngo abeshongozi bense ko kuwabeta kuri hano basanga bari kutaka ngo kikono cyabe kikono imo kuno mu gospel cyashire cyane kikono cye motoka shi motoka kaniye kikono kaniyegere kikono abantu abakigamire ngene so nakigamo mu rumo rwa bese wakigamo mu rwa bese wamuzabuza atutazo mu rwa biguru ndibasa kugira ngo nko kuremesa nenga shobone ngitema ngako butendezana ibintu nkebyo shanga umuntu inesho umwana najara ko umuntu ijara kwenda kweshongora kuko umuntu amuremeso shanga tiyaza ninga guri nko mukuru shanga ngure nati ko muremesa mpaka oshanje atazaho imwe kuno mu gospel cyashyireyo ati mu gospel in fact nayo biri common yes nayo mu gospel biri mu gospel nayo biriyo ahabwo kuba nakugambire ngo buryo mu kweshongora hino kuyizeremo hine tageteza eza mureseremo so hino urukuza kuzabira umisha akakurubata kandi hino urukuba namanya tunyondo ho kuhereza mukama so bimusi yo mucyuca akamanza akakuringa akagarike nyuma akigarika ho kacenyuma yo mweto munyacyaro kuwangana atari munyacyaro iyo namanya wari kuhereza wancenga so hati nabyo birumu umugospo oikanka hantu urera abantu na Rwanda katuti
oikanka hantu orebo gurta kwenda urwayeshongore. We are preaching the gospel. Tuburenjiri yo kugarukana, ntuburenjiri yo konkore no reba remire hata konkore banaremire ho hata yebwa kumanya ngo cyonce kikurumu tiwacetiremo ukacebwa ruhanga kandi urahanga hari kwenda ngo hikende cyonce cyo no bakuru batarra bakakwima katute imwe upcoming abarukundeba ruhanga y'abantu bafutiremwe cyonce cyo nubwo umuntu yakurubatira akakwima katute nubwo umuntu yakugenda kagere hanga naguma nayo umusi cyonjo cyawe soro but sure ebyaranga tubikwendo bitamwe amani kandi tubikwendo bitekemu feelings tubikwenda feelings zo kara zo kutamo mani aboko babyaruhanga we najati ahimuru koma kweka no hari kutandikira yes ebyaruhanga nibyendo buteka tubikwenda nduru tubikwenda rwari we najyango murekera bene we yakurwanira nta nyona ikanka hantu kareba mbarwanira katute ninza rubaju obabanyete ko batakwenda kunyeta barere ruhanga izine ryanje narumanya kandi nuwarukurutambuza wanyetegereza tiza kuniza kweyorekaho ruhanga namanyo mu magundu kumukorre nyumo ko abantu abimpumurize abantu bayirabo kuba bahumurizibwa habwanje ahabwa music yanje bingi nibabatari naho ayindo nikosho ngo regesha so hato kurwanira akantu ninga ngunkunyigiro rinka MC ugambe nke kintu ba MC zo nokya kuya abana waye untari kapkaminga zo yeshongoro MC ahurenke kintu mwana tamwensi ebyo nebigezo mwino kuraba muyo imwabeshongozi ba gospel uyino kugumisirize na kuno busasi ukagumisirize bigezo bwo kubana Yesu akabara bamwe byo byona ndabare mnonga hari kibuzeke noza konsasiro kukikubuza konka neza kukikubuza ubwirobu amakuru agamana gagira ngo abeshongozi ba gospel umuntu ngukara kuba namureba kuriya abanamureba nko mushongozi wa gospel umuntu uko bambara mu kiti cyo kugira ngo no muntu uko burengiri wajunurwe akayikwasara hanga akagira ki nguko nk'abantu abamo kizire cyababera surprised ngo abeshongozi ba gospel washanga ngo abinji nibo bari kusinga yo kushambana omongero moyo kora yo kwe promotinga akika ready yashanga president ngutaramutere ngo abanza yayikiriza mukwana akikokwa mbona umuntu ushanga ngo namushanga mu kinte kiyata kumuteka tekeramo ebintu nkebe byo kushanga nibetwaza batyo nubugamba hoki hate kandi ni mu ready mu industry niyemo hate byo Biblia numa kugira ngo tuburyo umwe kugira Yesu ngo aryataho bukama bwa ruhanga waba no manyangu oyesirwe kuburengiri taro chikubasa kugarize nyuma nimba nindeba aha TikTok aho umuntu baza kushaba umurimo bose ati nimbaza nibyamani uko umurimo yes umwagira to umurimo gwe buryo bwo kurugama garaganje kagurere kandi rahanga yendera muhiro gurwe so ebyo kugira ngo umuntu abanza byameniwe rero bone kufuna icyo promoting ninga tambuza nibyo binana kugambira nyona ko shongoro cyeshongoro yiwe ore MP kitambuze cyeshongoro cyawe kitemwa amana abantu bawe bakurasi bawe bakimanye so Yesu abehe na yabatebekanisa barize kujuno kora biro byeshongoro byawe iwe to kuza kweta mufose n'amagaragawe ngo noza kutambuza music aho koma kwe hayo no kwe yamagaragawe no hora komega kenyuma aba mwene baza kuronda mani ngo naza kuronda mani noza kuronda mani go kwishongorera Yesu orukuza kwama no hakana wakahangwa Yesu amana nanga kanu wagine nuwe bukomo no bugarukiro nuwatungura nuwagaraza hanse nuwayumusya nuwayita nuwarekaho nuwakora buri cyumwe mwene yatakwasa kutereza amana go kumuhereza agamana gikuza kureta nguniza kushongora nimba njagiyo twena katushungirwe mwisyo mashweko nakwetegereza orukuza kuyamani noza kurancheke nguna wafiri abo kona waryama ahamana go mwisyo omwisyo gwaja ngwa murigamo na wamana nagakorasha nabonaga muho so muyikereze Yesu Kristo nko mujino wanyu
muhereze tumuhereze ariho ku buri kimwe cyona nakibasa nakwetegereza ariho ahindebere aka clip na pastor abere na ishongoro mbara no wa gospel kandi pastor abe na ishongoro mbara shanga mushanju hari undi mukazi nawe ari aho no wa gospel aho muri mbara nawe nkana murebereho nawe ari kutera shoze bara konkari ko ari wa gospel iwe no reba ngo icyo nikiba kishikire umuntu wa gospel kuza kwishongoro mbara ukashanga ari uko nenga nikiba kitakiri because uri kutageze kumbuza yata atengire ine kwikara buryoma so iwe no reba nikiba kishikire nenga kiba kitashire hati no manyangu basa kuko mbaro shanga abantu bebara abantu beshongora ibyeshongoro bya gospel barumunu batera music abo kuba hino muntu wazo mbara tachikunzire konka bwe nako azayo yes atachikayo yahure cyeshongoro cya gospel mwe cyumukwata wahindukiro kwe ahinduka naye sinaje ngutindizire bashyikirire bonka kuye haba bikwetisa wakireba abeshongozi ba gospel yes mabara tabasheme ko nibeshongoro mu mabara umburyo burubwe weshwa kutera yechupa nga kwa kushikamaro kandi nabwo woryo mweshongozi wa gospel wahiko mubara nabwo noreba habaho intanuso umuntu najya niwe shikuno noije Jackson iwe noije yo kuno wico minuzo nguhina mana go kubaga kurumu aguba rukure iyo wagota kwereba mukanka baguba kureba mu batari bajono obura muntu yakujya twonka shini we Jack kuno noije yo wakireba wico minuzo ngogo mwanya toshemeye ko banogirota toshemeye ko banoza yo so aruhe imyanya iyo sheme nuko ko wakugira ngo nkahati abo wanogamba bensi nkarureji arete kivuro mukanisa ngo no hari kweshongore kuhabora abensi wadebye shongoro bye ne byasacira konke etari muravu etari muki konke ibyo kuhabora abensi rero ngo acireto mukanisa yo norango icyo nikikora na reji akivura kitiro mukanisa na bahura ngo atire kirenga bwera nyanje ninga shikare no bucyakwa kitari kivuro konka miliyoni ngo ine concert umurubwera nyanje so zaga kitari muri yo muri surprise najango byaranga mpera hanga nebya kisari tuveke tuzubye bya kisari wakireba ngo ate abantu noreba kuba kweza kwabata batandika koza byinji no muntu naza nakushoborora ngweri tikineshonga konkiwe yeshongore cyeshongoro icyo cyeshongoro kibe nico cyaza kuri yo mbara bakitereyo oragume yaryo ko mbara bakitera kabiri akahura message rum ino burangara kwasizeyo akereta kazo mukanasa nakwetegereza ko ngatari nyo Jackie kuba ninye nagaruka nkakikura tara yo akagaruka kabarumbayo okay kamba singamani tikiriya Nkore Media TV kandi tikire Jack Bwemi umushongozi murungi kandi umushongozi wa gospel binyo mu rukunda kandi abarufuteka musende twine banywana bitu abankore videography na nkore photography abone bakwata emukoro yona bakwate mukoro batere bishani kandi bashanga umurembo rwambara so iwe ino mukoro ninga shorko ne bafutere bishani basa kubakira babase ko bafutereza no batera namba ya 0 mushanju 5 na 22900 ahasagara buri kimwe cyawe kibasa kwa kitambaraje kandi kibasa kuba nikibonera kurungi munonga Jackie twine shows za gospel haza ezabantu abuna nakugambire abuna nagize ntumuri yo mu race abantu nkabashatu tene show ebirabo na 8 ya Nora Nankunda tene show ebiri 12 byo kwa Mushanju ya Kate Mukiza tene show ebiro 30 byo kwa 8 ya Lilian Nabasa eri kuza kubera Kampala so show ezo was planning rota noza kuzayo ninga hinezo kubusa mukugira ati egitubaranyesire ejo tinguza kuzayo ngano wari kumanya hundazi meno ndaza kubaza gambena ranga wawe ngano wari kumanya ahundaze ubwiro bwe kubara ikenkiroho nkino mwisyo namagara
waransharremo okay waransharremo ecyaketi kutegeka mu university ini tuberetse takarebera abeshongozi ba gospel bari kutegeka shows mu university ini tumenye kuri abasacura abakikonga gospel bari cyafite ko ajipu ubundi batankanye umwengura ubundi nko mu makanisa ubundi kankahe mano myanya mice so ecyaketi kurgayo kugira ngo ategeka university ini yone cyayi enshonge no gigamba hoki ewe nkeyo teyine shonga bokuba buri mwanya guri free kukoreramo aha bokuba university ini tine shonga kandi kindi noreba ayineho na iby'abana aroho abazira uko abina abana bato n'abana nabo bamira kushemerwa kandi ushange bakweshongora byabakirize imyaka so hatu nora abatebekanisize iby'abana n'abana abakwiza n'abana nabo bakuba bari barketa dofo kandi cyo kutekaho ekirungi tayimu ne yaburijo shamwenda ijo mwihangwe oreba beshongozi eshaheza uko yarenguza wayo notahi 12 nizo taho wawe ugende no warebere tayimu yatiroho niyo kandi no mwanya tugwina shonga no mwanya guri open gurije tuguri mwanya heki kireki tine shonga okay ijo tukareba wakora show university in nanka nyumwengo wakora show yaba successful ati twasigarana twebuza oyire woshweri yuwatukorire utwinire plan iki abo kwita mission tuguma tugatire tutachitimba kutegereza cyashobora so utwinire plan iki hati no manyomwe to kwefosinga mu kintu ecyo kubanza najya gospel nonji toshemero kuza mu competition nanka yakora concert nanye kanjikore nanka yakoresha nanye kanjikora apana wetu wejaki niwe ni manza nshitamara hanga ko kujya tobo bwire koreki nicyo ndakore zagamba nara nicyo ndakandi yaje tuna sensinga denja boreki nyowe chikunyi no businge bwanje namagara kandi nduho kwereza mukama abantu be music nebahika yes Jackie baramona hacho mucyaro no mutawone neza yo yes ko ekindu kushabarahanga nakimpa yes nyoti ndu murwaro rwensi waisejesho ngo kugira ngo uri murwari rwensi no mumirabana murira Yesu nakweta urira Yesu nakweta atisha nkuratire so mbone tor murwaru wensi tino murwaru wensi ranga kwara jatati Jackie ekivuro kitoku umwaka guti nimbano honachita ati Jackie niture ababeshongoza bengi abakukira kurugayo bakakore bivure ebyo abamwe n'abantu babakora omungeri yo kugira ngo ubundi bakagira kibaye bakabona kubiha yakasente babasa kuba babona akasente ko kongera mu music ni like nko mu promotion kugira ngo bongere kutambura no na kora videos no kora byeshongore bindi iwe side income yawe eyo kugetininya mu sente zinde kuteko music no buna kwanta koziresho no buna kwanta gizireki iwe ntasa yawe ne eyo kuya mu sente kugira ngo abarezo wasigara no tekamo hatumanya umuntu music ejo amisho wagateka munonga sente no rugamaramo especially gospel waja wamisho wagataha sente pero kandi zezo kushanga numurwanaga na mu competition yabanyuma katute ari mu competition yana kashana yangambeki ubuteka hati esente tukujya ngo umuntu arafunde sente nguzamara wakireba kandi ekindi nyoni ndeba ngo concert umwene tuyamba promotion promoting ambwenu izina tambara buri makugambaho ponkara ho gundo muringo go kubasa kutambuza music yawe kakabura hamwe buryo mwaka kumanya
abo kwa tanaleta concert ngagiteka nkambarara te expecting umuntu wa bunyaruguru mwe kwizambarara no te expecting ngo warukungira ngo atembaze mbarara konko warukungira music naza kutera radio terenka hajihurre ala nyowe nimbandi ya target yo ngo abantu bahurire music ba bikirize Yesu ngumuzi no reka ugendo mukasindikiyini so tukugira ngo umuntu ngo abeshongoze ngo kutaho concert ngo batebere kuya musente kujiro kubabaho ningacha Ruhanga nabasa kutemera umuhanda ehugutari no bwo kumutagire mu concert bakireba abahageze bawo ngo muhagize bona basa kweta otine ho na kivuro akurugera music yawo kwemi ya mbere nkoko wowe nka kusime umuringo gwe kandi ekindi nabwo wano orya hamaramwe takurugamaramwa orukweshongora music enongera kwika mutuma y'abantu Ruhanga ino kwa kugabirira ejo rukutaho umukono cyona cyebwo mugisha ushanga tine cyo wetenga ekindi twetenga byinje biturengire wareba tuzo mu competition turengire nanka kuye yakoresha nanye kikore nanka kutoka kize myaka ye nubwo tanke kwishongora toka kize myaka 3 konkano nda kete yakora kuye yagure gari niwoze gure gari nke ya kete at least no bodero ne konko gigure niwo gigure kete kuye inakadu akaduka ho ni okakore panzo manye araberenkahi yatorizrenkahi yakankahi so waheza kumanya cyori na waheza kumanya uwo rukereza gace nakinja ko kuboyine nikakubisa wabari mnonga Jackie wonkiwe plan zawe omesho no horo ine muka kitekateko cyo kwesimba nkayisha nkabwa mpika hati plan za Ruhanga one day one time ukota kucumanya ngo oryabo ryo muri mbarara embwire nkobo kandi orabo ukabota kucimanya ngo this day orabo nkabwera nyanje kaha oshitamna Jackie so nyebya ebyanje bintomero bwiro bwinji bintomera no ryaho ngo iki cyabo ye surprise Ruhanga ecyaru kwenda kukore atunasa kwa no plan ngo tininte kwa kwesimba umwagogo kandi we namanyango kwezo kurukwiza mbakuzike biroma 20 ibyo kwa mshanzu no kwa nozi zoberyo torane ngo kasakorenga so hati wachukuru no kurengo ino businjo ina magara kandi cyo ruho no kora hati cha tensioni ebyanyencha kare uberekerera ha ecyaru kwenda kukore atunasa kwa no plan ngo tininte kwa kwesimba umwagogo kandi we namanyango kwezo kurukwiza mbakuzike biroma 20 ibyo kwa mshanzu no kwa nozi zoberyo torane ngo kasakorenga so hati wachukuru no kurengo ino businjo ina magara kandi cyo ruho no kora hati cha tensioni ebyanyencha kare uberekerera hanga akasinje no Munywani wanje ebigambo by'abantu bitakwiha murama yeshemererwe yakino mwiso ebyanyencha kare oberekerera hanga wachereba no berekeranga by the way congratulations upon Aseno kutare chikopa abantu bamwe I think abantu bamwe abasingire ku celebrate Aseno bambe team yanje ukabora hate ngata manya mujaki no hajiro to mpira shwa are cyara mize nkecho nyani nkonde ibintu gwerezo businje Aseno kanza kucheckinga mu kutunde wata yakandi zo kucheckinga mu kutunde wata yakandi zo nyoje kasta tukatware chikopo icyo cyabande se cyakabere cyo umwana kajyate cyakabiri kacira na kibi Echo kubanza Premier League it was like emyaka nkenga yona 22 years mutine Premier League konka buri mu kwagera season mu magera season tugumisiriza icyo kwa abantu ba Arsenal no muje kutubabagiga somo ino kugumisiriza abantu ba Arsenal nibije kubabagiga no waje ngo munseji wabo ine cyo rukwenda ngenda kugemera
isi ati wabo inecyo rukwenda in fact asena shome kogesa abantu binyi wabo inecyo rukwenda kindo kuremera one day reka kutacho ya reka kuta pressure ngo asena natu bagitero tindiyo wa manu ngo manu bagitero tonazo wa Chelsea ngo Chelsea bagitero tonazo muri Liverpool amara hamwe Mishagwa won hogora kushana izo warumwe one day one time kibara ko shanga wa iweza upcoming artist nkaba za umukonse bakuzubire kuzaka tuti weza hamaju kandi ogumeze munohereza mukama ozenka he MC yakugambe okubo iweza hamaju ogumeze munohereza mukama one day one time ogwe MC ari yakubugana abatachikumanya ogwo mweshongo zo kwimira katuti aragumana kwete ma ebintu nibino asakora izi normale yo konkobore bintu omuntu agumara medium konka tine kimuri aine bintu byerge tine cyafu birwe tine yokoze izina ko gana ryo ryakututura bwo kubenkora yorokozere muntu muringo murungi so mwene rahanga nuwagaba iwe byo no murujyo kandi tokajajinga utoguna ishongora je guneshongora kubisha no gunakora kiguna babantu nabamukama abantu nabamukama nubarukumanya abamuhereza nabatamuhereza abamazuma nabatari bamazuma yakwetegereza kwi hotel cyeshongoro echa twegarikemo kika trendinga kikazabura hamwe orina nkanto na hora gire ku performing bakakwima stage nyati nkazaga ku performinga bakanyima stage kandi Jack Nyondi omuntu takurwanira nka stage nkeze Kareba bana muyense ketine kwerne kitino sachayo amuno kwetenga kono kwa mubiri Kono nyati Jackie wori ntambwire munyowe Jackie wori abo kwatiwe nanaza akagira shongora kimwe I don't care chikuno kwebuka ngo mukama washo yamanya ngo akanyeta nisha yes ati ko kurga wa kasho baja ngo kweshongora kwagira mukuti ugaruko motoka yabo givugota onkatorya nabanza yibuza haza kuta eje yijabigere yari kutambura kwikaho ninga akapikizi natamuzaza kufaki nobwe nindegwa kutegereza zubashamu kazinga ndabasa kumpa yo stage omisho ko tokamanya manya argabe ko miso batarika kugira ngo twaheza gumana areba kugira bona byaho nabaruka cyo kweshongora nte haza manya yes amana omwina karumana wemete margahari niwe tkujango motoka ngo kashikananye nimvuge motoka ndukuzo music nanye tinda cyene vuga motoka inahi narugere inebe narabere mu nebe nde kuza kwika so mbwe ati nyonke obwiro bunamara umunsi nyine mbwire buringo konko bwire bucyo bumazira umunsi nobumazira mu kujunwa nobunkozira umunsi umunebe ndebire nebimpurire nebingambirwe nebe tinche nyijibwa bintu byensi tinche rwanira bintu byensi tinche nyigira muntu tinche nda kupatikana ne abo kwatine chintakarebe wakireba so hati ogwe nawa agumisereze nibyo byo ayino kubera bamwe byo bukahebona kumika busimbuzi nakwetegereza mwebare mnonga bakira kutureba kandi tukine Jakobwemi turiyo ntiro kwendera kandi tubakunda mnonga emwe abari n'umureba program ikibozo na MC Mashweko ari inkore Media TV nimbagambira ntimwe mwe nabari yokwe mbase kwa numza omba Eva Hair Care Center nabashanga ngo muremo rwambara Easy View Complex room number U14 na room number U56 abantu baguza amashusho kigaba cyara ombeka byona kandi bagarika bakuguza entebe wabano ndebe entebe yokoso musaruni machine wig sink nebindi byona so na neze ntebe zo kwehinda hindura ebe byona ni babano bakuguza kandi akabeyi kace so wabahikera babano babukwereza derima barukwenda embazi yo kushara size oyinebe nyamanyama oyineki nonda kushara size okaterera nabo still echo babano bakitereza kandi hariyo na nima bari yoko abakazo kweta nyombe no mazima umushije kace kumbinga nguti nyine kibunu so nibakwereza mbazi gwe kibunu Ekibunu niwe rukujyo terekande kera ekibunu kizahoje kurunja umunonga muzomba Eva Hair Care Center mbase kwa numbahagira kandi buri kimwe kibase kuba nekitambura kurunja umunonga Jackie turukwiro kwendera otwinireyo ki
akasaha takari unakahi akasya because hati noreba music ya hati tekiringa yakari ikironje hati yonko no warabereho nyumaho mbire ba albums so no okoshanga karengo ukora waririzinga nka hati January noza kushanga nko mu August nibura garikiye kureta ninga nko mu June nkokwe konka these days no shanga ngo after 2 months ninga 1 month no bano shanga ngo abantu ine kubahereza mbeno twekiri abantu numukozesa beshongo zinshobe hati tuburu kwezi shohoza otinire ekiriyo in fact waryo muhurikiza murungi kandi oryo muntu owishemwe cyo kurebera ebyeshongoro bya zaburu bakabyeshongora ho myaka ki nyuka ntakabaga no kubona nemyaka abantu bahababyeshongwire okana hati tukubyeshongora kandi bukatugaruza ruhanga yes mwene ubwo yirukana noshohoza mpero ko shohoze bitine mutona kibuno hati omuntu orukurenjiri neke nabandize cyatwegaruke muningana karungi cyakoyine na hati nacyura abo kuba na hati kiru message ejeje kumugaruza ruhanga so yumwa beshongozo bagos omuntu areke kuvuga atakasya rero katoba noronda kasya burukwezi apana gweti yonkora yajake nyoni mbasa ko shonga n'ishongoro mari myaka ena ntakashohwize kandi buri muntu bitambara tubwinje bwe byeshongoro kuyaho no message kirumu message rumu yakumurezeta ngo humuro tatine mbera yo kuramama kandi mbera na hati kijiroho ntugerabamo hati wotahurire cyo kabanzo kikakumuriza nonda nkoretere kihe kindi twebiruguma ebyensi twebiruguma banzo amayungu twebiruguma okakano so mutuma go marwe ne cyo yine oreke kwetenge byabandi reka rwo muntaro no mungamba no kwerwanire ntaro rero ngone kumbuzo tekindariyo ki manyata nabana ndakora bwa mugeti twebiruguma karabe yagire kiyakoro kake hato mutere kino tunitwija kombeka hati kara yombeka tutija kutebeko po warahanga tabiyo kubiha mbe nakuri nangani shakazo kwasemana za bisi at bisi bisi mbabazi cyamukongo cyamukongwire hati mali yageza ataba mwiru kitwara tuno kutware cyo ngitwara muri nyeje tware cyo hecho tahendeki hati iyo rukwirukanoje mpakandi ebe nashohwize ebyeshongoro nkama 30 biryo umfirde no bitambara tina cyakwasize akwandi noza kiyanka abahagatire kongana n'abatone ki tokamanyira na meaning mbono no muru aha Nchonchi manyisangu iwe no twarwa kahehe no twarwa kahehe ko kurekya wanga meaning kiri mutogizirota togihurire iwe no fa kwirkanga agato twekindi twabanza kushitama kahura ni message rumu barebe message je ne mayisaki akakuru ko kihamuki wakireba hati owarahanga tariyo bya mubiya by'abantu reka mbe nashoze kindi ngo menye nabantu apana abaweranga nabareta bagumaho babihurira nangwa nabasya bareta bure age yona na nubihurira message reka kwiruka no faga shoza buri mwaka ampere ko katamwe byo kwerana ukatamu feelings zawe noeda no banze kinto cyo bwira ruhanga kwa message nkashongora twebiruguma kuneze na janti twakusima habwe byo turabizemu kama uturabizo mu rubinji wareba ya turabyo mu rubinji abo kwa twebiruguma byense nibihinduka ruhanga ya turabyo mu rubinji rebe byo tambukira ukagumaho kunarga haryecho najangu abantu akasinje mukehereze tinora akabahereza imwe abaryo mu makaye hakasinje hamurumureka kwerwana neta imwe abaryo music muri yo kucenza nabyo mwayi no mugishagwe no bakorara hakiro bakakutamburira rango mugishogu yakuhire tagukwiyo kandi obwiro byakwanje ngo mu nsomu umuhereze no ijya kumuhereza no bakutambura so kunarigera hakasinje nabaterayo non stop worship eyo kuhurira enjiri nabatera yo kora hakijwaro cya Yesu iwe okore ibintu bigumere
nabaterayo ati nkarga kubahereza ngo ompamana gawe Yesu ahubwo kubebe byona bikwaje mutwebirguma akasinje ebyo nokeha wotine managaro hanga akasinje nakon kabura namazuma no ndokora kehen kabura konka ko kubona umwamani agaruhangago then waye wamweta nakwera ukwehereza akasinje mbwena hati echo nico cyo ompamana gawe Yesu nsingure nseji mwena hati ndoni nza kubaretera omukwezi okurukwisha another non-stop worship worship nunji munonge cyuzinjireje yo kuhuroka hurro mwoyo nashuma okahurra uriyo no kwato ninyera kubagambera ngo mwoyo nashuma rangaro hahurire konke twita no kutwarwa twaru koko noko rwoko wecha magere cyo kwiroka weje cyo kutora kwamara hamwe noronde cyamagerizo bayona uhureke shongore cyo kikugarize jo mu mbabazi utanduka ebe byo kwiruka norete akaserya akasya banzo kurebero kandi wabo ojunu rweje kurira message rwe mbi to kwiruka nebya akasya kahi wamanya nguhiza karkata kija karya ko kwihira cyumwe mu mbabazi namaza Jack ekibuzo cyamuhero turukwendera harimo abana abarinka ba upcoming nengashi ba Rising Star abariyo no bija so nabagira ngo boko kubarukutana kubarukika hona ushanga barukujya ije yeshongore bambe ibine byekanisa umukuru no gwekanisa ije yeshongore tubako hana 10 shanga umuntu amazama mbwene bishop ategekiri faza ategekiri reverend ategekiri nibyekanisa nibyarahanga byakakiza ko ari kivuragira mbito tumija mukeshongora nkaba stage tumwe abana nibebuza bro imankimwe mukakora mota kugira ngo gospel shange numbaza kwikarwengo ro kugiha musenti bo mwene bakoze semagezi ki kugira ngo nabo hato shange barenka jake oba rufitero mbaga bakamuha miliyoni 3 miliyoni 5 hati nanakugambe ngo umukwereza mukamaru mu byinje tukubugana abo kwanke mukoro yekanisa nyonka za conference nanka ebebiterane za missions tinkubiya ho kisente tinkuba charging you only provide transport eyo kunya hayi campus yo mukanisa yawe kasiba ni pereza ni kora nkargenkata abo ko ebya gospel buri kimwaza kwisa musente norga hamuramwa aho bihendera ojiro mukindi kandi kindi wora upcoming of course nono ndakubanza abantu bamanye ngo no yeshongora first of all so wabantu nakumanya bata ebyivuro nkebizaho wafuna chance yeshongora no yenda oriya mukamo y'ikivuro of course we natakumanya taka kumanye taka kweta no kweta tikiro music honka nobwo koshomere by'amashanyarazi ikeba bebye mukono umuntu yaza kumanguno wayaringa amashanyarazi nabanza kurebera ndisho ubanza kumanota naza otambura nabandi abamanyirwa abakozi rizina uguma nokora nabo rero umuntu akureba nokora konkata kurugatizo kora amashanyarazi atakakurebaga no wayaringa na barabu so nuko kweshongoroko music wabo upcoming bagira ngo uryo mu rushenye kivuro jakayine kivuro hari yabushenye yiwe hikaho oshabe akatutu bakuyamba bakajya ngo izeshongore wazaho wayeshongora ahabwo kuba osheme kuba no shashura okitegekere otegekere kivure cyo konga yakuyamba ategekere kivure cyo yakita mu sente yatamu buri cyumwe yiwo wijano yemerera no yokora hwizina rya abantu bamanya ngo neshongora ejo niyo one way yo kwimuka rero ko guma no giroti oyi no kugumisereza taru ku Rwanda muno kucenzana no ku terentomi hati with time oshanga wakarevo yo kugira ngo bakuhereze sente abo kubana bajya kamukureba tukatana nyo first umukoro gwo kuzamuka ishongora mitwaro mushanjo mushanjo abo kwanya ndukutandika kweshongora kanta mangu ne sente zero muntu neshongora mu mbaga kanta mangu muntu neshongora mu mbaga nkanta kumanya ngo nubahana sente nyonga nyeshongora kwereza mukama ngumpurire byeshongoro babitanka radio na TV zikazitaka nego gunabi nuko kumpereze kukimanyije hano nyonga ntanta kukimanya ngo ababuruzi nubabashashura ninga kabari Vranda kandi njya no shoma uhereza rahanga abo nyonga yenda no kuza kubushoma ngari kuma no kushoma gahereza rahanga kuna ibintu ngo mburuzi ngo hereze kwato musharagwe kashi nabona babahasa young face without action is dead
cyo kubasa kuburara kwe umwana wo bambingire fizi rero kazo mukatute kaza kuburira entama zarahanga tamaze ngo ntameji yaza kunjera kano endero riri entama zarahanga Jackie so bino gumisirize mbera upcoming rero barwo bahike aha kusingura bare mnonga kandi nanengira nti tubasa kuba no tsibura abantu batureba ari Nkore Media TV kandi urukusibura n'abafana bawubona fana ba Jackie ninda musi ahona nabana mwene aba group ya Jackie ejeri ya mufutugwa WhatsApp abarya TikTok abarya YouTube batakoregaho iname kutendeje mwene buri mu kutogwara ko bumureberaho mwe bare mnonga kimurukora n'ikirungi munonga basa kwa no tsibura barebi asigara twende program ya mwe bare mnonga bari kutureba kandi mwe bare no kuhagira music ya Jackie kandi okukira munonga babo kugihurira ikabahumuriza ninge kabongera kwija haruhanga nimba kunda munonga kandi ninyenda kusima ano mweto washaga lifti ndiye muswaga promota wanje ogwe ndiye muswaga bambe mukama kwerezo munche bari gumano tambuza music yejo kandi ninyenda kusima na TV West etuberiroho omukutambuza music ya western TV West tayare TV na radio station zone ziri kugezaho kutambuza ibyeshongoro byabeshongozo ba gospel mwe bari munonga bwo kubana mutwaso mukuburire njiri enseke wongera kumanya hangaruho kandi nsimi mwe nabo kusaha chano yanje imwe batari kumanya chano yanje no searching YouTube no za searching Jackie Bwemi gospel channel aha TikTok searching Jackie Bwemi aha Facebook nicyo kimwe kandi ubuzima mureke twatanase umukwereza ruhanga timu ya Nkore Media mukozera umuntu mu muhango promotinga abeshongozi bihanga aba gospel n'abatari ba gospel buryo mu talent no bakaba batari beshongozi mu bayambere kandi cyo nicyo kirungi ekimushemere gukora kuba ko riko mwigorangara kubuza amashoye ko kana kwiremanwa kano manya kugikoze siyo ko shongora kakurema konke munwa yawe ne manya gukora ukagikozesa ki utanduko tumanya noreba nkaburo kuna tujaka makaru bushenyi nyo yambahare tanamwika kandi amaguru kawabirogine uriya kawarota mugahire ukamota iwe kashaba transport yarema emotoka nzoza bezitaro akabaho so mwe bari munongo murumo gumurukora tusima kandi abari kutureba mwe bari munongo bwire bwanyu umwatereza buzimazima rukunde gumeho kandi ishaya ananaguma gwikumi nagira ngo otati nabo kuba nkwine utahazo mutuma kwandahanga wawe ndiakoramera ndiakurinda nkuramere no mukono gwanje gwa buryo ubwo kusinguza amen embera zone zimukorabamo byona mbiyegekere mukama nabasa Bwebare mnonga kandi tukiri hare Nkore Media TV MC Masheko ngo mazina program n'ekibozo nkaburijo ni impenda no kubagira nti mubase kubana muyija ebirabina mukaga muzo musho ya DJ Deus kandi ugo mwana karuwara umutima ayine ndwara yo mutima nayitaga kuza India so mbase kubana muyija mu supporting aha Direx kakoba mbase kumuhagira ebirabina munana muzo musho ya Nora Nankunda 12 byo kwa mushanju muzo mu ya Kate mukiza mushanju muzakwa muzo wa Regi kandi 30 natuzakwa tuza wa Lilian nabasa derabira nabana nikacheko wa T-Paul konke 18 byo kwa munana aho neza kubera show yanje bambe birthday yanje omujanyi mukuru ni Jackie Bwemi so mweje kuberayi mbara kaciye ko mucyayi birthday zakigitegekamo so mbase kwa numweja kandi base kwa nshemerwa mukumwe hanga base kutereza umugisha otherwise mwe n'aba sponsor bitu ntubakunda munonga kandi mwe bare kutwesiga mwe bare kutrustinga mwe bare kutereza no kutusupportinga tukabasa kuhereza ihanga otherwise mugumare Nkore Media TV mutakaragaho